Kobani Wikipedia آزاد كوباني بعربي بلاتيني عين العرب بجرة كردانة لباشور روجاوای کردستانی او لسر سنوری دناورا سوریه و ترکیه ده لهمبری باجار سورجیه لال ترکیه. کوبانی نزدیکی 106 کیلومتر باکوری روجلات حلبیه. کوبانی روجلاتی فرات ده 30 کیلومتر ناورا وی و فرات هیه. پرانی خلق لسر کشاندنیه دجین و بخبات و جه کرنا خرازان پر مشهوره. شنیین کوبانیه و گندین وی به تفاهی کردن جبلی مالباتین پولیس و مامورین دولتین جه دورین دن هاتنه. تا سالین هفتهان ده جی مالین ادمنیان لی هبون لی یک به یک بار کرن حلبی یان ولاتین دن. ارمنستان جی دناو ده. ایلین کوبانیه یین مزن عشیرین برازی و کیتیکانن سردار نامدارین برزان بوزان بگو هرچو بگو جالیه کتیکان یه هری نامدار بسراوی آقا بو بوزان بگ بدم آخواده نونرکی مبوسکی رحایه بو ده مجلسا ملیه مزنا انقره ده کره برای وی هرچو شاهین ده سالین بینجیان ده لشامه نونر پارلمنا سوریه بو و هرچو یک جه سازدارین کومره خوی بون بو. شیخ صالح کجه آمودی هاته بو و ریبریا طریقتا نقشبندی دکر یک جه نافدارین باجیر بو. وکی ملم مسلم مفتای کوبانیه ماچان آغا جگانیا عربان. دنگ بیج مشوی بگبوری باقی خدو هنرمند رشید صوفی مچو کندش و هر وها بریز پولاد جان و جان دوست چندکن جه نویسکارو رشنبیرین کوبانیه نافدارن. پرانیه خلقه کندین به کوبانیه و گریدایی خواه بچاندنیه و مجول دکن. دوان سالین داوین دل کوبانیه پیش سازی جی برفره بو. ناوه کوبانی لدکتنا دولت عثمانی لداویا شر جهانیا یکم جالی فرانسیان و لسر روبارک ده ناورا گنده گانیا عربان گود کتوگین عثمانیان ده عرب پنار و گنده گانیا موشید هات شنکرن. کرمانجن حرم ناوی که فرانسیان دست بیکه لشونه کربون. کمپانیه لگور نویسا کرمانجی کمپانی لگور زمان خواه ورگراندن کوبانی. پیش 6 سالان کسین شنکرنا ویک دیده بون. دیروکا شنکرنا باجیر دزانی بون لما ناوی کوبانی ده هرچیوین عثمانی ده تننه. ناوی عربی این العرب جناوی عرب نار هاتیه یعنی ورگره ناوی کردی گانیا عربانه. لگور نویسکار کرد شاهین سورکلی شهنک کسین جی هرمی حرما او بخواهد لیجه دایق بویه بیستیه. ناوی گانیا عربان لوی شونال سر روباری ایروژ روجلات کوبانیه هاتو بو کرن چونکی هاوین کوچرین عرب بزی خواه لی آفددن. تا پیش دست بیکرن راپرین سوری عربان جبریا ده نابرا رقای و کوبانی ده هاوینام پریزین هردین کردان لدو پاله جی وان دکرین و بزی خواه لی تجیراندن. پاییزی دیسا لوارین خواه و دگریان. خاکنگاری
فرهبونا عرض کوبانی 3000 کیلومتر چاگوشه حجمارا شینی و لگوری سرجمارا دولت دی سالا 2024 مروفن لگوری نقشه کردستانی کوبانی و حرما دشتا پرسوسی یکسر بر رهایی و گریدایی بون ده ناو دولتا سوری ده کوبانی به حلبه و گریدایی بون لجوافای باجار کوبانی به 30 کیلومتر چمی فراته درباس جی عالی ترکیه درباس عالی سوریه ده کوبانی ده دایری دورا 8 کیلومتر دوری باجار رهاییه کوبانی ده پارێزگەها حەلەبێ ده یە ji navenda bajarê Helebê bi 105 کیلومتر دوور li bakurê vê sînorê dewleta Tirkiyeyê Kaniya Murşid li paşûrê vê bajarekî Sirrînê heye li paşûrê Rojhilat bajarê Reqayê heye li aliyê Rojhilat bajarokê herî nêzik Telabiye de bajarokê herî nêzik li rojava Cerablus e Rojavayê şûna Ferhat dikeve nav erdê Sûriyeyê. Herêma Kobaniyê ji zeviyên deştî û yên qeracî pêk dihêt. Gundên li aliyê Rojhilat e gundê Tilêcbê wek gundên deşta Pirsûsê dihên nasîn. Li başûrê bajêr girê miştenûrê heye û ger mirov ji wir ber bi başûr ve biçe erd bi piranî qeracî ye. Li du derûdora 30 kilometrên mirov dîsa digihe çemê Ferêt, çimkî Ferat li dû ku dikeve nav herdê Sûriyeyê xwe ber bi Rojhilat ve ba dide. Rojên îroj av jî li Kobaniyê bi taybetî salên bêyî berfî û kêmbaran hindik e. Ta دو نیوی یکم جد سال بیستان گولک لکانی مورشید هبو و روبارک بر روجلات رد چو ده ناونده کوبانی ردرباس دشتا پرسوسی دبو لکانیا عربان جی کانیا کبو جبلی آوا قنایا رومانان همی بدرباس بونا دمیره مچقین آبوری ده حرم کوبانی ده بهتر جی 300 کندان هنه پرانیا خلکی به چاندنی و کارم بی و گریدایی و مجولن. لگندان خودی کرنا دویر چی هیا لباجیر شونین تعمیر کرنا اتومبیلان، تراکتوران و پاتوسان هنه. پیش کریزا داوین و کوچ کرنا خلکی باجیر تلومپین آوه و خرازین کولاندنا بیرین آوه جی لور دهاتن چه کرن. چقا شینی باجیر و گندان خواب کاران و مجهول دکه جی بیکاری بزیده بونا جمارا شینی حرم را بیتر بو. به انجامه ده دوان سالین داوین ده به هزاران درکتن دروه و لباجارین سوریه، لبنان، ترکیه، باشور کردستانی حتی لجزایری و شونین دن دست به کارکرنه کرن. دوان سالین داوین ده گلکان جوان پره جی دروه خودی نخوره دشاندن جبلی چاندن آدینم جهی و بابتین دن. دوان سالین داوین ده چاندنا دارین فستقان و زیتونان جی لحری مازه ده بو. چاندنا بمبو به انجام کمبونا آوه سال به سال کمتر بو. وکی گلک هرمین لروجلاتا حلبی کوبانی جی لنهرینه که پیک و پیک یا حکومتا سوری دورما. کردبونا خلکی هرمی جی پیک و مان باندور خواه بو. آو و الکتریک به شیوه که بردوام نبون. کارخانه مزن لحرمین عطن بری خستن و زانینگه لباجیر بری نکتن.
لەگەڵ وێ ژی خودیên şehadeyên bilind bi zêdebûnê de bûn. Jiyan daniştvanên Kobaniyê kurmancin û zimanê wan bi devokî kurmancî ye. Ta peş çend salan jinên bajêr û gundên wê kincên kurmancî kiras, xeftan, derpeyê dirêj dibin de bernav, bervanek û sixme li xwe dikirin û jinan kofî keçên berbext tac û rex didan serserên xwe. Mêran kiras li xwe dikirin û çefî û agala erebî bi kar danîn. Lê di wan salên dawîn de bi taybetî li bajêr piraniya ciwanan bi keçan û lawan ve destpêkirin kincên Ewropayî li xwe kirin. Xelkê Herêma Kobaniyê bi mazûvaniya xwe navdarin, mêvan hezin. Gelek ji Kurdên aliyê Tirkiyê salên heşteyan bi alîkarî û mazûvaniya wan derbas welatên din bûn. Çiqa rewş aboriya hinekan jî daniştvanên herêmê ve beqa baş bûye jî xelkê herêmê ta çand salan berê ji jiyana xwe de bextiyar bûn. Ji ber ku piraniya xelkê endamên eşîran bûn, endamên ciwatê bi hev re alîkarî bûn. Li herêmê de dawetên bi daxol û zûrne govend û şahî payîzê dema ciwan li dû mewsîman dizewicin hebûn. Bi dehan li hinek şûnan bi sedan merî û mêvan beşdarê wan dawetan dibûn. Li Kobaniyê û doraliyên wê hinek xwaringehên mezin di salên dawîn de vebûn. Dema Newrozê bi hezaran derdiketin ser kaşa Miştenûrê bo pîrozkirina cejna netewî. Ew hermî ji meha yekemîn ya sala 2014 û şûn ve bi encama koçkirinê û penaberî hat guhertin. Çand ji her sê herêmên Kurdî yên aliyê Sûriyê li Herêma Kobaniyê hişîrtî û dilsoziya bi herfên eşîrvaniyê re herî hêz bûn. Wan herf û toreyan ji alîne din bêtir li vê herêmê domandin, çimkî peywendiyên şêniyê gundên Kobaniyê û Kobanî bi xwe bi bajarên mezin re bisînor bûn. Çiqa wan toreya ta dawiya sedsala bîstemîn û çend salên destpêkê sedsala bîst û yekemîn de domandin jî ew êdî sal li 2 salê qels bûn. Ji mareke ji sedeman rola xwe di wî warî de lêztin yek ji wan hêsanbûna bi destxistina bernameyên bi sedan lezgehan televizyoniyên satelîtî bû. Sedemeke din sêdebûna perwerdeyî û bilindbûna bijmara kesên bi şehadeyên bilind bû. Heye ku bandora Kobaniyên niha li welatên din dijîn jî ne biçûk be li bandora partiyên siyasî bi taybetiya PKK di şikandina rê û rêçikên toreyên eşîrvaniyê de mezin bû. PKK ne tenê li Herêma Kobaniyê lê pêş ve li herêmên Kurdî yên aliyê Tirkiyê jî bandora toreyên eşîrvaniyê sist kir, çimkî wefadariya beyî şert û merc ne êdî bi serokê hişîrekê re lê ji serokê partiyê re dixwast. Parastina jinê û veqetandina wê ji mêran pêş zewacê yek ji herfên eşîrvaniyên herî bihêz bû. Rastiya ku PKK bi qayîliyan yan bê qehiliya xwediyan keç dibirin û çiya û dikirin gerîla mofirekekê girîngiya toreyên hervaniyê şikand bo nimûne. Bi destpêkirina raperîna Sûrî re û bi zêdebûna çalakiyên ciwanan re li Kobaniyê êdî keç jî bi şêweyeke bêtir serbest beşdar e. Xwe pêşendanan û kombûnan dibûn.
لخواکرنا کنجین اوروپایی لشونا جلو برگین گرمانجی روزانه زیده دبو و گوهردنه که زو و بیتاو در جه دگرد. به سرپرستیا پیاده و دستلاتاریا ویره روش هیدیجه گلک عالین و دهات گوهردن به انجام مرجین به ویکی و گریدایی و پاندورین دنین راپرین سوری ایدی رولا عشیران به بو یکی بی باندور و کسایتین حیزدار ین دن نوی ست سالا بیستمین ده لحرمی هبون وک هر چوبگی بوزان شاهین سروکین اشیرین برازیان بسراوی آخا و مچان آخا بو نمونه لحولی نبون. پیش کهتنا دولت عثمانی زارافا شویا لخواکرنا ستران و طورین هرمین کوبانی سروجی و روحی وکهل بون. یا راست کوبانی و دمی نبو همی گندین شروجلات کوبانی ایروش وک گندین دشتا سروجی دهاتن ناسین. بدانینا سنور دناغبرا سوریه و ترکیه را وی چاندا هفبش دست بیکر سال لدو ساله سس ببه لی لگل ماینا سینور دانینا ماینان و درباسپونا به دهان سال چی گلک جی ارفین چاندی به تایبتیین گندیان وکفمان به گمان پرورده بونا به انجام دو سیستم و دو زمانه جه هف جده ده باندورین خواه تلیزن دوید بهید گوتن کو گلک جه طورین شینی حرم کوبانی سوری جه ده همان دمه ده بوین ایزیدیان را هف بشن زاراوین وان لخواکرنا جلو برگان و عرفین زواجه و شینگرتنه جه گلک عالین و جهف نزیکن. بری لحرم صوفیتی حریقت و مریدیا شیخان جی هبون لی به دست بیکرنا ست سالا 21 را باندورا شیخان و ملیان لسر شوایا جیانا خلطی هما نما. مشوه بکبوری خدوی هنداوی همدی دومان و باقی خدو جستران بیجین حرمین گفنو نافدارن یک جه برهمین دووکیین لدو باقی خدو مانی دستانا دورشید دیه کجه آلیه شاهین بکری سورکلی و وکی که باقی بخواه گوتبو هاتیه نویساندن خواندن و لسر DVD تومار کرن. ستران بیجین دن جی ده هبن که لهنک گندان نافدار بون چخا برهمین وان دین تومار کری نبن. بری لوی هرمی سترانبیجی و هنرمندی نشانن سربلندیه بون لی اف نهرین در نیوی دویامین یه 100 سالا 20 ده هات گوهردن و نفشکی نو سترانبیجان و هنرمندان هانی روحولی وک باران و مچو کاندش رشید و خالد صوفی احمدی چپو یندن. جبرگو پرورده ها به زمان کردی قدقه بو و آفراندنا برهمین به کردی دکاره بو ببویا سدما گرتنه برهمین ویجایی نویسکی تا نیوی دویامین 100 سالان بیستان هندک بون. لی جه سالین 1907 دیان و شون و به تایبتی لدو بجیبونا جماره که جن روشنبیران لدر و پرتوکین ویجاییین جنویسکارین کوبانیه دست بیکرن دکون. هیکو برهمین شاهین دکری سورکلی و جان دوست سرکیشیا وان برهمین ویجایی کربن.
Bahatina salên dawiya sed sala bîstemîn re jimara nivîskar, rojnamavân û hunermendên ji herêmê li zêdebûnê de bû û îroj bi dehan ji wan hene. Bahatina meha dehemîn ya sala 2014 re Kobanî û tevahiya gundên pê ve girêdayî hema bi encama hêrşa Daişê bizdandine. Heta hêvotina revê ji xelkê vala bûn. Mirov nema dikarîbû wek civata herêmeke gotina xelkê herêmê Kobaniyê bikira. Eşîr û el li herêma Kobaniyê û ya Pirsûsê eşîrên Kurdanê navder ji demên par ve hebûne. Ta nîvê duyemîn ji sed sala bîstemîn beglerên wek Bozan Beg û Heço Begê Bozan û Mustefa Şahîn li Mekteleyê ji Perazînên û Besrawî axaşî ketikan xwediyên pêkanî û rolên mezin bûn. Meçan Axa jî serdarekî pîjan bû. Gelek axa û malmezinên Kurdên li vê herêmê bi nav û deng bûn. Herêma Kobaniyê yek ji herêmên Kurdistanê û Sûriyeyê ye ku tê de bandorên erf û adetan eşîrvaniyê Sindîman û di zihniyeta danîşvanên herêmê de xwedan rol bûn. Heşriyên din jî li herêmê hebûn wek Şêxiyan, Bêskan, Zirwaliyan, Zînkiliyan, Şedadiyên, Lêdînan, Nefiyan û yên din. Hinek ji wan şaxên ji eşîrê mezintir bûn wek ya Beraziyan û ya Kêtikan, hevgirtina endamên heşîran û bandora wan di salên dawîn de kêm bûn. Bahatina sed sala 21 re bandor ji gelek aliyên ve bi sînor bû û li herêma Beg û Axayên navder û bi hêz nema bûn. Gund û navçe Kobanî ji çar navçeya pêk dihêt. Navçeya Kobaniya bixwe, Şêxên li Rojava, Sirrîn li Başûr û Çelebî li Rojhilatê Başûr. Şêxan bixwe ne gundekî Kurdan e, ew li aliyê Rojhilatê çemê Firatê hema gundê Teniya ku gundekî Erevan e. Li doraliyên Sirrînê û Çelebiyê çend gundên Erevan jî hene. Bêtir ji 321 gund ji gund li herêma Kobaniyê hene. Helinc, Şîran, Şerran, Telêj, Girê Xezalan, Bozik, Qilhedîd, Qumlix, Minaz, Mezrê û Sûsan hinek ji wan gundan in. Gundê Kaniya Murşîd li Rojhilatê Kobaniyê û gundên Kaniya Erevan û Mekteleyê li Rojhilatê wê di salên dawîn de bûn. Beşên ji Kobaniyê bermayiyên dîrokî li hinekan ji gundên herêmê Kobaniyê bermayiyên dîrokî yên kevnar hatine dîtin lê bi piranî ji wan jinan hatine rakirin û li kevnerxaneyên bajarên mezin yek ji wan Heleb hatine bicîkirin. Gelekên din hatine dizîn û xwendabûne. Li Şêranê ji bo nimûne du pêkerên şêranên jî kevirê reş hebûn lê ji wir hatin birîn û li Reqayê hatin danîn. Li ser gişt girê Miştenûrê şikeftên dîrokî hebûn lê hinek ji wan hilweşiyan yan jî xwelîbûn. Li herêmê gelek zewiyên pîroz berê hebûn lê bi derbasbûna demê re neman. Zewiya xanmend û zewiya kurikê ku du ciwanin demekê derên Ermeniyan jî li Kobaniyê hebûn. Ya mezin ji wan li nêzîkî xwendegeha Ermeniyan ya li başûrê navenda bajêr bû.
û du derevayên biçûktir hebûn lê bi mişextkirina an jî Ermeniyan re dêrên wan jî neman. Destpêka sedsala bîstî yekemîn ji bilî du sê Ermeniyan kesek ji li Kobaniyê nemabû. Ermenî û endamên netewê û olên din divêt bihêt gotin ku rola Ermeniyan di şênkirin û pêşxistina Kobaniyê de pir mezin bû. Ermenî destpêka salên sedsala bîstemîn ji aliyê Tirkiyê reviya bûn û hatibû nav Sûriyeyê. Guman tê de niye ku ew bi alîkariya desthilatdariya Fransî li Kobaniyê destpêkî hatibûn bicîkirin. Bi kêmasî de dawiya salên pêncahan piraniya şêniyê peşê bakur ji Kobaniyê peşê li bakur rûbarê Ermenî bûn lê Ermenî li aliyên din jî hebûn. Dêreyeka wan ya mezin û yek yan du dêreyan biçûk hebûn. Her wiha xwendegeheke Ermeniyan li kêleka qada bajêr hebû. Pişesazên Kobaniyê de dawiya salên pêncahan de hema hemî Ermenî bûn. Ji makînê san û lê hemciyan bigirt ta Nalîband û Kilavçiyan û Qileçiyan. Destpêkê ew her wiha xwediyên qehwexaneyan û firoşgehan bûn wekî qehweya Karmên, dukana Lîwon ya ku gelek ji babetên meyê û cîgarayên difirotin û dukana Canîgê qesab. Berber û qondereciyên destpêkê jî yan Ermenî yan Suryanî bûn. Gelek şagirtên Kurd li ber destê Ermeniyan ferîkarên pişesazî bûn. Piraniya şoferên şoforên destpêkê ji Ermenî bûn. Wek Almaz Bedo û lawên wî wek lawo û birayê wî Stîpan. Navbera kurmancên ku Ermeniyan gelekî baş bû û gelek ji wan hevalên jî hev nêzik bûn. Çê keşeyên olî ta salên pêncahan de navbera kurmancên Misliman û Ermeniyan Xristiyan de nebûn. Hemî Ermeniyan bi kurmancî dizanîbû û gelekan jî wan wek kurmanc dipeyivîn. Di nav Xristiyanan de çend malbatên Suryanîn jî hebûn wekî Mecîde, Berber, salên Çilîn bi kêmasî du malên Yahudiyan jî li Kobaniyê hebûn. Li herêma Kobaniyê Ereb nebûn ji bilî mamûr û dendirmeyên li Kobaniyê bixwe ger çend malbatên ji paşerehên Erebî hebûne jî ew bi ziman, ferheng û adetên xwe bû û bûn kurmanc. Dîrok, şoreş. Ji roja ku Rojavayê Kurdistanê ji bakur hate qutkirin û heta roja me ya îro gelê Rojavayê Kurdistanê her tim hembêza xwe ji hemû şoreş û şoreşvanên beşên din û bi taybetî jî yên Bakurê Kurdistanê re vekiriye. Me li jor behs kiribû ku şervanên Kurdên Berazî li gel Osman Sebrî li hember Tirkan çalekî pêkanîn û hewildan xwe bigînin şoreşa agirî. Her wiha jî serok eşîra Beraziyan Şahîn Begê mîran de avakirina komela xwebûn de rolek sereke lêstiye. Her wiha jî birayê wî Bozan Beg ji aliyê desthilatê de hatiye pincavkirin. Di heman dem de gelê Kobanî wek hemû Kurdên Rojavayê Kurdistanê piştgiriya şoreşa başûr jî kirine.
Dahavîna sala 1977 de Seroka ku ji Bakur derbasî Rojavayê Kurdistanê bajarê Kobaniyê bû û pişt re ji Kobanî bû dergehê herî girîngê derbasbûna partîsan û şervanên PKK. Wisa jî Kobanî bû yekem qada ku himbêza xwe ji şoreşa PKK re vekir, bi hezaran ciwan û keç beşdarî şoreşa bûn û li serê çiyayên Kurdistanê li hemberî neyarên gelê Kurd şevkirin. Bi sedan ji wan xwîna xwe ya pak di riya azadiyê de rijandin û bi hezaran jî hîn li serê çiyayên Kurdistanê şer dikin. Kobanî di riya azadiyê de gelek zarokên xwe yên qehreman qurban kirin wek Şîlan Baqî, Dîcle, Atîf, Halim, Sebrî, Pervîn û bi dehan jî şehîdên qehreman. Ev bajarê Kurdan di 19 Temmûza 2019 de Kurdên bi tememî dest danî ser hemû saziyên wê yên rêberî, leşkerî û siyasî hemûyan û xweseriya de nezand. Ev roj weke roja ku di dîroka Kobanî de û di dîroka Kurdistanê de bi navê Kobanî rojeka dîrokiya ku ket dîroka Kurd û Kurdistanê de çavkanî. Çavkanî herî mezin Wikipedya azad.